kita soki bana vela seleme ikata matani matata seleme ibila kita jofani seleme kauta ganna ya file seleme soluba tega yama seleme madumediso ko gae dina la ka ke kukuletso neo bodibe ke tlhaga go setheo se ke se theileng ke se bitsang setheo se sharp le hupe kampo setheo se sharp jehute le setheo se se theilweng go dira dipatlisiso ka ga ngwao le moruo le dilo tsotlhe ka ga Afrika tse di leng teng mo botshelong tse re lebaneng le tsone mo botshelong ka jeko ka jeko ke rata go bua ka dipuo tsa setho ka kakaretso le bokao ba tsone mo botshelong ba rona se fela mo thutong mo botshelong ka botlalo ke bua ke le mmatlisisi ke bua ke le mokwadi ke bua gape ke le motsadi ke le rre wa ga Solethu ka jalo in English just a little bit today I'm going to talk about the importance of African languages and not only in education but in the social structure in general and what they mean for us today when we talk about decolonization. Re bua ka kwatlafatsololo or decolonization re bua ka go boela morago go maropeng a rona Setswana sa bua sa re maropeng go a boela ka jalo ka kwatlafatsololo kgotsa decolonization mo lebaleng lepe e le la thuto kgotsa eng re sa buka ngwao ya rona re sa buka dipuo tsa rona. We cannot talk about decolonization without our culture and without our language. And this is the mistake that many of our intellectuals and academics and the elite that they do. Ba ipei godimo le ba ba kapuso, the politicians le bao ba tshwereng marapo ba ba busang ba rata sekgowa thata ba tlhomegile thata mo sekgweng le mo ngwaong ya sekgowa e le ka mabaka a bokwatla jaaka re itse jaaka go bonagala mo ditiragalong mme ka jeko bokudi ba thiongo ba bua gore ke bokwatla bosha neo-colonialism gore ga ise re tswe mo bokwatleng re santse re le malata. We're still people who are not free, who don't rule our own destiny. So hence neo-colonization and hence we talk about decolonization, which we can't do without our languages. Ka jalo ke rata go tlhagisa ntlha ya pele e le ka bokao ba puo ka kakaretso le seabe sa dipuo tsa setho. Okay, seabe sa dipuo tsa setho re rata go tsaya dipuo tsa setho re di tlhome mo bogareng ba matshelo a rona e le mo thutong e le mo sengwe le sengwe se re se dirang ka lebaka la gore yaka batho ba ba itsosolosang yaka batho ba ba ikalafang yaka batho ba ba ipatlang go ipona re emella gape ka dinao tsa rona re sa buiswe ke batho ba dinaga tse dingwe kapo ba ditso tse dingwe re tshwanetse go iphitlhela mo e leng gore re tsosolosa seo se leng sentle ka ga ngwao ya rona seo re bonang gore ga rena tiriso ya sone kgotsa se maswe ra se tlogela seo re bonang gore se sentle kgotsa re kgona go se tokafatsa ra se tsaya ra se tokafatsa ra se ntšhafatsa ngwao ya rona ke ngwao ya setho re maAforika ebile ga re kope maitshwarelo ka ga seo ebile re motlotlo ka ga seo re rata go nna maAforika ka dipelo tsa rona le mewa ya rona le ditlhaloganyo tsa rona tsotlhe ka jalo ga re ikopele maitshwarelo. We are unapologetic about the call for African languages. Re sa bue fela le baithutedi re sa bue fela le batho ba loago ka kakaretso re bua le batho botlhe. We're not only talking to scholars, we're not only talking to the members of the public in general, we're talking to the whole society, right? Ntlha ya bobedi ke seabe sa leno ka jalo ra re dipuo tsa setho di tshwanetse go tseiwa di a tlhomiwa mo gare ga matshelo a rona mo thutong mo dilong tse tsotlhe tseo re di dirang re sa di bue fela ko gae ko ntle be re buisiwa ke sekgowa kgotsa Seesemane ga se kengwe ntle re batla go tswa mo mme ka gore jalo ga re retswe mo sekgweng ka jalo ga re latlha sekgowa gotlhelele sekgowa ka gore se maatla se ke puo e leng gore ke a bokwatla. It's a colonial language. It still has power in the world. It's undeniable. We're not saying we're gonna check it out wholesale. We are saying we're gonna decentralize English since we are not Englishmen, we're not born in England, we're born here in South Africa. Ka jalo re bua gore re tlo sa sekgowa re se beko mo lelwaneng at the periphery, not in the center ya seo re leng sone. Ke tshepa ke utlwagala ga ke sa utlwagale go tla tshwanela gore batho ba ithute Setswana ba bangwe ba ithute dipuo tse dingwe tsa setho
go tle re fitlhele ko re batleng go teng. It's no longer the time gore re nne re bua dilo ka sekgowa o ka re ga rena maleme a rona, o ka re kampo ba bangwe ba re diteme, o ka re ga rena diteme kgotsa maleme. Diteng ra di bua, ra di godisa, ra di tlhamalatsa. Ntlha ya bobedi ke thuto, le gore ga o leba mo thutong gantsi in the education sector and as far as education policies are concerned, they say the right thing, but there's no little action. Di meono se o kgomotse mo gape se bitsa meono ya dithuto e o e kwadilweng mo Aforika Borwa ke dira sekao ka Aforika Borwa e bua go le go ntle mme ga e dire sepe ka ga seo se kwadilweng. The policies say good things, but nothing is done to actualize the policies. Go a buiwa ke gale go itse dipatlisiso di bontsha gore ngwana o rutega botoka kgotsa mogolo ka puo eo a e tlhaloganyang, puo eo a e antseng ko letsweleng la mmaagwe. A child, in most cases, the research shows that is best educated in the language that they understand best. If that language is Chinese, you educate the child in Chinese. If that language is French, you educate the child in French. If that language is Tswana, you educate the child in Setswana. That's what the research shows. So we are not doing what the research is saying. Many researchers come doing still their research in English, but talking about decoloniality. Does that mean that English has to be thrown out the window? No, it means we can write in our languages and translate into English. So we still keep your heavenly English, your beloved English, but we get to grow our languages as well. That's the position, that's the African-centered position that we unapologetically take as Pan-Africanists. Kajalo, the connection between the economy in general and language. Re fitlhela e le gore batho ba bantsi ba e leng gore ke ma-Africa ba bua dipuo tsa setso, ba bua Setswana, ba bua Sexhosa, jalo ba bua Sebiro, ba bua Senama, ba bua dipuo tsotlhe tsa setso. Re fitlhela ba tswalegile ko ntle e le ka ntlha ya go sa bue Seesimane, e le ka ntlha ya gore ga ba mo letloleng leo re ka reng ke la boipegodimo. They don't fall in the box, in the elite box. They don't because they don't speak African languages, they are not taken seriously, they don't get to have a job, they're looked at as if they are uneducated or as if they are stupid. Meanwhile, it's just a matter of language. It's not a matter of whether if you don't know English, you don't know anything. There are many people who speak English who are dumb, who are stupid. I see them every day. I come across them all the time. So the knowledge of English is not tantamount to intelligence. Ka jalo batho mo moruong re rata gore ba le bone re le batho rotlhe re boele mo bogareng ba moruo. We must be centered in the economy as Africans and have an African economy run in an African language, just like a French or a European economy runs in a French or European language, just like Chinese economy runs in a Chinese language. It's natural for everybody. But when it comes to Africa, all of a sudden, there's a hoo-ha. We ask ourselves questions that don't end. Silly, stupid questions. Dipotso tse di tsoga ka gore batho ba botswa, batho ba itse gore ke nna ka gore re kwala ka setso, mme batho ba rata Sekgowa, ba na le tshwakgolo e tona ya Sekgowa, ba ratile go nne ba opelwa diatla ka go kwala ka Sekgowa. Yaanong rona re fetile foo. We are beyond that stage. Re mo kgatong e le gore ra ipatlafatsolola. We are decolonizing ourselves. So African economies to be run by African people in African languages based on African social practices and culture. Meruo ya setho kgotsa moruo wa Afrika o tsamaisiwa ka dipuo tsa Afrika tseo di theilweng godimo ga ngwao ya setho. Ke rata gape go nnopola Kgomotso Mogapi a kwadile ngwao ya Setswana, a bua ka ga kgolagano ya puo le thuto le gore re batla go dirang ga re ruta ngwana kgotsa re ruta motho ka mososoletho ga ke re ke rraagwe, ka moso ga ke re ke morutile kgotsa ke motho o rutegileng e tlabe e le motho o ntseng jang. Ga ke bone lesedi le la mphatlha. Kgomotso Mogapi a re ke ka moo go tlhokafalang thata gore molao le mono wa thuto o alelediwe mo godimo ga motheo wa ngwao segabo batho. Thuto e tshwanetse go nonotsha, go tiisa le go ranola ngwao le ditso tsa setšhaba. E tshwanetse go rotloetsa batho go ipela ka segabone,
go se rata go se babalela le go se tsweledisa e tshwanetse go ba thusa go itse gore le fa ba ka humanega ba falala ba kgobotlediwa mme fa ba ka ngaparela se se ba dirang bone gare ga ditšhaba tse dingwe ba tlabe ba fentse gonne ba tlabe ba ganne gore botho jwa bone bo nyelediwe ba tlabe ba ganne go ikananya go ithekisa ka ponto lesheleng ga go a tshwanela ebile go kotsi gore thuto e tsewe e le gore bana ke go itse sekgowa dipalo maranyane jalo e be e le gone fa go tweng bana kgotsa batho ba rutegile kitso ka ga dilo tse ya tlhokafala ya eletsega fela kitso ga ya tshwanela go tsewa e le yona maikaelelo a thuto e tshwanetse go tsewa segolobogolo e le popo ya botho jo bo feletseng jwa ngwana. He's saying all of that to say the point of education is to make the human being or to make of the human being a better being based on one's culture. So since we are Africans, based on the basis of African culture, well, that's a repetition, but that's English anyway. Based on African culture, we have to make ourselves better people. In Europe, based on European culture, they have to make themselves better people. I put the European example because your mind is always, there's that European signal that you're receiving. So we have to show you all the time it's comparative history anyway, but we have to make it for your addiction, for your European addiction purposes. Ka jalo mogapi wa bua gore maikaelelo le maitlhomo a thuto ya ngwana ke eng. Ga se fela gore ngwana itse sekgobe go teng ngwana o botlhale yang ngwana o tla tsoga ka moso e le moeteledipele ngwana o e tla tsoga e le motho o ntseng yang ka gore fela o itse sekgowa nnyaa ga se ko re batlang go a teng o utlwile gore mogapi a re a bua mo ngwao ya Setswana e phasaladitsweng ka 1985 go feta moo re tla gape mo goreng kgolagano ya thuto le bobakapuso, the connection of politics and language. Re leba batho ba rata go nopola seo go teng Mandela ke la se bua a re if you ga ke monopole ntswe ka ntswe mara bua gore ga o batla go fitlhelela motho bua le ene ga o batla gore motho a go utlwe bua le ene se wa se tlhaloganya mme ga o batla go fitlhelela pelo ya motho o bue le ene ka puo ya gagwe, something to the effect of if you want someone to understand you, say what they will hear, but if you want them to understand you better, you must talk to them, or to take it to heart, you must talk to them in their mother tongue, something to the effect that was supposedly said by Mandela. The very same Mandela who never spoke a word of his Xhosa on a national podium or in an international space, yet they quote him like he was living his word. It's time to stop that thing of people just writing and publishing and saying things that they don't practice or live up to. If it didn't matter gore re nne baeteledipele kgotsa baithutedi kgotsa eng kapa eng se re leng sone re bua fela mme re sa phele mantswe a gore re bolelelang batho gore ba tshwanetse go a phela. Nka se bui ka gore re tshwanetse go kwala ka Setswana le ka dipuo tsa setho, ke bua fela ke kwala sa ntlha ke kwala ka Sekgowa, sa bobedi ke kwala fela ke sa diragatse selo se mo bophelong bana, ke sa re le ga ke kwala ka Sekgowa ke leke go fetolela kampo go bona motho o mongwe ka kgona go dira phetolelo eo kgotsa phetsolelo ya ka go bua mmepo eo mo dikwalong. We write in English, fine, okay, not everybody's gonna write in an African language, but why not have your English works translated into African languages? You would be happy if it was translated into French. You'd go around announcing to the whole world as if it's something to be proud of. Yet you're not doing the same thing. Goreng le sa fetolele makwalo a lona ka Kiswahili, goreng le sa fetolele makwalo a lona ka Chiluba, ka Tshivenda, ka Sebirwa, goreng? What's the reason? Karabo ya potso eo ke gore ya ka Sheikh Anta Job ba bua o le mmonang gona no mo setshwantshong o buile gore a bua ka Sekgowa, I see a total incompatibility between the formal defense of African culture on the one hand and the systematic refusal on the other to adopt concrete measures to develop our national languages. Those who are incapable of solving this problem can do nothing for African culture. They merely embrace African culture to better smother it. Their attitude shows them to be imposters. Take a country like Senegal, for example, where 95% of the population speaks Wolof.
How can one understand the fact that some people are panic-stricken when the adoption of Wolof is proposed as the official national language? If the Senegalese people can be helped to retrieve and develop their linguistic unity now, what use is there to talk about defending African culture? In contrast to this, the attitude of someone like Julius Nyerere is consequential. Without rhetorics of fanfare, he elevated Kiswahili to the status of a national and governmental language. Flight from one's own language is the quickest shortcut to cultural alienation. For Africa, this has been a monumental problem, but it has to be tackled head on. Ka jalo ke yona karabo ya gore ke goreng bo Mandela le bo Mbeki le bo Zuma le bo Ramaphosa le bo Motlanthe le ANC yotlhe ba sa itotlaganya le setšhaba kampo le batho ka kakaretso mo setšhabeng ka go bua le bone kampo ka go bua le rona ke bua o kare ke mangwe a bone ka go bua le rona ka dipuo tsa rona ka go aga moruo wa rona mo ga dipuo tsa rona. Go a kgonagala gore re age ditlamo tsa rona tse dikgolokgolo tse di leng teng lefatshe ka bophara e le gore dira ka dipuo tsa rona fela ka go ira Majapane, Mafura le batho ba bangwe. Ka jalo ke ka ntlha e buang ke joke gore ke batho ba ba tshabileng ba tshabetse ngwao ya kwabo ba tshabetse puo ya gabo ba feleletsa e le dikama Europa ba itheile thata mo se-Europeng ba itlhomile thata mo go sone. Ka jalo ntlha e nngwe e botlhokwa e amanang le se ke gore rona ba ba ipitsang di-Pan-Africanist kgotsa nka tle ka re ma-Afrika boleka re tshwanetse go tsaya kemo ya gore re mo kae re tshwanetse go tshameka seabe sa rona ka botlalo le ka boleka re tlhaloganya gore bo Afrika boleka Pan-Africanism tota ga se selo se ne e le sa baeteledipele ba bo 1950 bo Nkrumah bo Nyerere go tla fela yalo go fitlhela ka bo Sobukwe bo Cabral bo ke a ba lebala ba bangwe ba bantsi e ne se ya baeteledi fela bo Afrika boleka e ne se ba baeteledipele ba bo ba kapuso fela. It was not only for political leaders. E tshwanetse e nne selo se e leng gore ke sa batho kgotsa sa Afrika yo yotlhe sa rona ka kakaretso rotlhe re ikutlwe le rona re le beng ba yone pono e kampo kakanyo eo re ikutlwe re kgona ebile go etsa re dire sediriso mo loagong re kgone go e dirisa re tokafatsa matshelo a rona ka yone Pan-Africanism kgotsa bo Afrika boleka. Ka jalo rona ba ka jeko re tshwanetse go agela modimo ga seo re se tlogeletsweng ke bo Sobukwe le bo Nyerere le bo Nkrumah le bo Cabral le bo Sankara jalo ra se boeletse diphoso tse e le gore ba dirile bontsi ba bone ebile ba bangwe ba buile ka bo bone ka mantswe a bone gore ke phoso ya gore e le baeteledi ba ma-Afrika ba tlhomegile thata mo ngwaong le mo puong tsa se-Europa yana. Ka jalo ga go go ntle ebile ga go bontshe go na le bonnete kgotsa boammaaruri ba sengwao. It has no cultural authenticity. Ka jalo re tshwanetse go ya ko pele ba dirile go le gontsi ka ga Afrika ba re diretse ba re lwanetse ba re swetse mme ntwa sampene tswela pele lefatshe la rona ga ise le boe ngwao ya rona ga ise boe le yone. Ka jalo le dipuo tsa rona di tshwanetse go godisiwa di a tlaleletswa di a dira gore di kgone gore direla sengwe le sengwe re le ma-Afrika re di dirisetsa sengwe le sengwe se re batlang go se dira ko gae kgotsa ko ntle ko loagong re na le batho ba bangwe mo pepeneneng ga e se dipuo tsa ko magaeng fela re lotlegile mo gare ga matlo re bua dipuo tsa rona ke dipuo tsa go buiwa lefatshe ka bophara. Le nka tswa mo ka Japan ka ile go dira ditlhagiso tsa me di-presentation tsa me tsa dipatlisiso tsa me ka Setswana e be e le gore ke tsamaya le motho e leng gore ke mo fetoledi o tla wa ba fetolela go tswa mo Setswaneng go mo Sejapaneng go sa tlhokagale Sekgowa sepe. Ka jalo dilo tse di ntseng yana re tshwanetse go simolola go di dira rona ba ka jeko ra simolola gape ra tsena ka bontsi mo go kwaleng ka dipuo tsa rona le mo go direng dipatlisiso tse e leng gore di tlhomegile mo ngwaong ya setho a e leng gore mo malatsing a 2020 gompieno yana go na le
technology ke technology di na le technology ka Setswana ke mme la go na le technology yana ga ra tshwanna kgotsa dilo tsa setegeniki ke kutlwe ba ga ra tshwanna go tshaba gore Setswana se kontle ga boammaaruri bo ba seloago that's social reality Setswana se teng re kgona go se diragatsa se kgona go re direla sengwe le sengwe seo rona re tlhokang kampo re batlang gore se re direle sone mo e leng gore re kgona go tsenela dithuto go tswa borutelong bogolo bo ko tlase primary school go fitlhela kwa borutelong bogolo go tswa borutelong bo ko tlase go fitlhela borutelong bogolo university studies e le gore motho o ithutile ka puo ya kwa bone e le Setswana e le Sexhosa e le Sevenda e le Senama e le Sebirwa e le Kikongo e le Chichewa e le Seyoruba fela jalo ka jalo re tshwanetse rona re le ba Afrika boleka ra tshwanetse ra tsaya dikgato tse di ntseng yalo le go feta ba teng ba gaka ba e leng gore ba kwetse mme ba kwetse go le gontsi ka dipuo tsa rona go na le motho ntse a go wa kwa maitshwaro kopa maitshwaro ba teng bone bakwadi mme ga ba lekana ba tlhaela re tshwanetse go tsena ka bontsi ba rona re feleletse re na le seemo se e leng gore re bona bontsi jwa batho ba e leng gore ba kwala kampo ke ba batlisisi kampo ke ba ithutedi mo Afrika ba dira yalo ka dipuo tsa rona ba kwala ka dipuo tsa rona ebile ba ruta ka tsone le ka ga tsone go sa kgathaletsege gore morero ke o feng e le bonetetshi e le dipalo e le ditiragalo e le botswerere e le mmino eng kgotsa ka jalo re tshwanetse go tsena mo seabeng seo ra ikala kampo ra itlhoma modimo ga dipatlisiso tse di tshwanang le tsa bo CASAS tseo di dirilweng ke CASAS mo lefatsheng la Afrika ka botlalo ba lone CASAS e tsamaile ya tlhama mekwalonepo di-orthography mekwalonepo ke be sekao ka Setswana moipoledi kgotsa Professor Andy Chabane wa ko borutelobogolong ba ko Botswana ga mmogo le baithutedi ba bangwe ba mmalwa ba tlile ka mokwalonepo e leng gore ba bona o le matshwanedi ka ga Setswana e le tsela e siameng e nepileng ya go kwala Setswana ke a itse gore le Pensalp ba na le mokwalonepo o ntseng jalo mme wa Pensalp a nka se kgone go bua ka one ka gonne ga ke ise ke o bone mme le ga ke ise ke o bone yana ka mokgwa ke ba itseng ka teng ga ko o tshepisise di tloga fela ke tla o batla ke tla o batlisisa ke tla o shebisisa mme ga ke solofele go le gontsi moo ka jalo wa CASAS o teng le ka melao google mo inthaneteng le lebelele CASAS orthographies go na le tsa Setswana Sepedi Sotho le kana puo ya ko Zimbabwe ke Serosi Selo ba bang ba re Selosi and then go na le ya Senguni Sexhosa Sendebele Sezulu Seswati fela ya le Chinyanja ka jalo mekwalonepo e tshwanetse go lebellwa ya lokololwa ya lebellwa ka boteng gore e ka re direla eng nna ga ke e bona ya CASAS e ka re direla go le gontsi tota mme re tshwanetse go itlhoma ka go dirisa re tshwanetse go dirisa mokwalonepo re sa kwala gore go batlega dipatlisiso tse di tseneletseng thata ka kgang le bothata bo ba kgang ya go kwala go tloga ka Jacob Nhlapo ga na kwala bo Bantu Babel gore ana dipuo tsa rona di tla kgona go tshela di tla kgona go bona bokamoso na kgotsa di tla swa ke yone potso na e botsa eo o buile thata ka kgang ya go kopangwa ena na bua ka go kopangwa ga dipuo go feta mokwalonepo fela ona bua gore Sesotho le Sepedi le Setswana go fa fela sekao di kopangwe di nne puo e le nngwe tona e leng gore e tla dirisiwa go aga dikwalo tsa rona maAforika kampo go sa dirwe ya lona bonene e kete dipuo tsa rona di tla swa yaanong ga go yalo ga go tlhokagale thata gore re ka di kopanya mme ga ke kgatlhane le gore di kopangwa ga e le gore batho re batla di kopangwa a re di kopanyeng mme ga ke bone go tlhokega e le gore re tshwanetse go di kopanya re
ke dumelana le kemo e ya gage tota mme ya gore re tshwanetse go di kwala ka tsela e tshwanang gore ka Sepedi ga ke kwala kgomo, ka Sesotho ga ke kwala kgomo, ka Setswana ga ke kwala kgomo, ka Serosi ga ke kwala kgomo, ke kwala kgomo ka tsela e tshwanang. Ka Sesotho o tla fitlhela ba re KHOMO, ka Setswana re re KGOMO, ka Sepedi ke tle ke bona ba re KXOMO. Yaanong re tshwanetse go kopana rona rotlhe Basotho, Bapedi, Batswana, Barosi ra bua ka ga mokwalo nepo wa Casas ke sa o tseye le one e leng gore ke lefoko la bofelo, is the final word. Re tshwanetse go lokolola thata, ra o shebisisa, ra o tlotla ra bona gore re kae. Mme nna se ke simolotse go dirisa ka gore ke bona e le one yo leng gore mo lebaleng la borutapuo kgotsa thutapuo mo lefatsheng ka bophara ka jeko ke nngwe ya dikgato tsa kgodiso tse e leng gore di nnile teng mo lebaleng la borutapuo mo Aforika. Mme go botlhokwa gore tiro yana ga e fetsa go dira kana e direla rona gore re diragatse. Ga go thuse Casas dira tiro e di phasalatsa be re sa di tseye re kwala ka tsone. Yaanong ke bona e le kgato e nnye fela, ke re ke so se se ntsi se se kgolo, ke kgato e nnyane fela, mme ke batla go bona ka moso re kokwane re le bakwadi, mme re le babuisi, re le Batswana, re le maAforika, re bua ka yone, re bone gore re tswa yang. Go nna le fifi re tla bona gore gongwe karolo ya boraro ka gore puisano ya rona ga ise fele, e santse di tswelela. Ke santse ke na le dintlha tse dingwe tse ke batlang re di lebelele fa gongwe nka e tsweletsa ka moso phakela. Mme gongwe re ka robala ra samakganye le potso ya gore sentle re ikemiseditse eng ka dipuo tsa rona. Ana tota re ithare re maAforika tota sentle ntle le dipuo tsa rona. A tota ke sone se re ithang sone seo, kgotsa re iketsisa batho ke gore motho o tsamaya o kopana le batho fa ba ira o kare dipuo tsa rona ga di na seabe se se kalo-kalo mo matshelong a bone. Yaanong ke a ipotsa gore a tota go ntse yalo, kgotsa a batho ba idirisa, kgotsa re yalo ro rotlhe, kgotsa rona ba re ra kgathalela re ira eng sentle ka tsone. Ke yone potso e ke ratang gore sia ka yone. Ga e leng gore o kgona go tshwaela, dira yalo mo comment section, re utlwe re tlotisane, re bone gore re isa kgang e kae. Nna ke na le phisego e kgolo thata ka yone kgang ya ngwao le dipuo tsa rona. Yaanong nka rata thata ga o ka bua ko inbox mo e leng gore ke dirile diphoso ka go bua Setswana, ke tla itumela thata le teng ga o ka nkgakolola. Ke a leboga.